ayiwe Muyango Claudine na Kimenyi Yves bari kuganira mu rukiko. Kimenyi yaze gucika amazi ngo igwarabaye cyane, aravuga bakamuhenera, yabaza ibiryo bakamuhimbabura ngo afatisha arateke, atabikora akabyimenyera. Comeka fevuji ya ubundi tubamwaze. Kimenyi Yves benshi bavuga ko uyu Muyango yamukuye mu isoni no kwiheba nyuma yo kumukora ibyo yago yakoze jihad, ariko Kimenyi nawe akaba akundira haryo kuvuga muri media ngo yashatse umugore umvira Brian ibihuhawe ipu. Muyango n'umwana mwiza aranasiguka bibona ko umukunze bihagije ngo akwihere byose, ngo ntuzamugore kumuzana muri gahunda zo kumugira umugore wa kera. Urakina n'umwana sha usigaye musi mwaka ngije musi, yego ntarageneje neza ariko biri kuza. Ubundi kera bitaranga inyarwanda yandikaga show business sana badwe breaking ko Muyango na Kimenyi ngo bari guterana mangu mu rukiko. Bataka urukiko rwa Kibagabaga, harimo harabera urubanza rwo gutandukana mu mategeko divorce hagati ya Kimenyi Yves na Miss Muyango Claudine. Ntukine ni Miss Muyango. Abati n'urubanza rwashizwe mu muhezo. Ayi mana samangu mukunda, ahubwo nuko bari kwemeza gutata muri byo bari baradodanye ubushake bakanabyarana umwana. Ese nka buriya Miguel abazize ikikweri, ibaze ko ababyeyi baba barakure mu muryango uze cyangwa utaratandukanye bagapfa utuyigo benuko, mbega gwe mukira umuziranenge. Ni Muyango Claudine ushinjwa guteteshwa no gutoneshwa n'abagabo b'inyarugenge, ariko kandi akagira inseka abajenizi bakunda cyane. Icyare n'ukuntu yirinda media, muvuge birakureba, ntabwo yirizariza cyangwa ngo akangishe gutukana nawe nk'ababandi. Standards niki kurenga imirongo ukamenya kwibaha niki. Muyango era atakomeza utsinde n'ubundi umugabo utiyubashe kumwubaha no gukosa kabiri. Ni jim ubwonko dutyaza imwacu buri munsi ngo turyohera amatwi yawe. Until next time.